tun tum zirna huanga chuan zirlai te na tho chak zong vocational interest zir chian na kan thlir ho dona tun nai khan high school le higher secondary school zirlai te na tho chak zong zir chian na ne nia samagra shiksha le ISE ten he research hi an kalpuya an report po tlang zar ani towa hi a research report po ania hi high school le higher secondary school tina ronsem ani don nge ani he research hi samagra shiksha project innovation noya thonia tuntuma hian research kalpui dan tlang puite zirlai te na tho du zong riat apui monate tin zir chian na tanga rotna le mason na turte kan soi ho don ani soi ho na hun mang tu turte hi hanin mel riat tir masalokila kading lamche mi hi dr dona lalnun feli assistant professor ISE ania APME hi PhD malsom tluanga assistant professor bok ISE mi ania ani pani hi he research sa abula tanga top thenga boipui tu te ania ani baga hian dr vanarwat fela londo assistant professor MZU akula taya tang a omboka amaro chu tuntuma hian ani hi chu kan zinga aron tel thei talovani le chuan kan soi ho tur point a hian kan lut ngal mop moenga ama saberin he research kalpui dan tlang pui hi han soi phot maila he project hi zirchian na hau tak te menia engtin nge vocational interest zirchian na hi zirlai de jinga kalpui ni ti kha in soi phot mai tiang ole ma saberin kan research title kha kan la soi lang lo tlatin ka sia kha kan han soyanga kan research title hi a study on vocational interest among higher secondary school and secondary school students of Mizoram ti ania nichin khan putluanga khan ron soitoa he research hi asian so zong hi samagra shiksha Mizoram te tumni in data kaleka afe chwale azia zong ale khabua buat sai thlengin IAS lamten kan tumthunga zawde uzoking kan hanchanga kan research hi Mizoram pum pui hua pa zirna ani awangin hun rei lote chunga hanti zo tan chuanin hau takhle meya Mizoram pum pui district sang tel annia hetlaya hianin zirlai high school le higher secondary school zirlai zong hi huab zawa ti ania ta chuanin he research atana data koleka kan kalma hian kan kalna tur school district sanga school somruk le pani hi kan thlang chuak veka chumi zo hnuwa chuanin a research tongkam han mangila proportionate stratified random sampling method kan hanti angkhanin no pangte sample tel tur te hi kan select chuak le ata chuanin atopa kan sample zong za ta chu mi no pang sang ni za som ni le pariat lai mai kha an ni a ta chuan district kan han fan na hianin kan kal kil khorin kan vak zau ve ma kan thei to pin hun le tha po kan seng hema ramri mo sai halama te ma midlama te champhai lama te po ramri bul khwa te thlengin kan fanga achan chu he research a hianin no pang zong tena tel theina chance an nei lawang ti kan hlawa chu tiang khop chuanin enge ani Mizoram mun kil khor te po fanani a ta chuanin nichina kan soito angkhan apum puya no pang sample kan lak za te himi sang ni le za som ni le pariat an ni a heng no pang te hi a mun nge ya kalchelin kan questionnaire nei angte kan chan tira uluk taka shilfia an ni hnu in an classroom a kan lakhom le veka chu tiang ang chuan kan ti a tin district shanga achang chuan in sem darin group nia te kan in chena achang le a hu hoten kan zina achang chuanin kan research IASC a kan research scholar te nen group a in siamin tiang chuan group a te kan in chen sangin Mizoram pum pui hi kan fangchhuaka tin data kan han collect zawa kan collect zo hnuwa hianin kan questionnaire te scoring kan nei le veka questionnaire te scoring kan nei zo hnuwa hianin no pangtena an na tho chak zong le
an na tho du zonga kha aron lang chuak ta a chumi nu a chuanin kan data te chu statistical techniques mangin nei chia le mi pa an vocational interest danglam na omem thingtlang le khopui lama te danglam na omem anu le pa te zir san zong zirin danglam na omem ti te khang ang zong zong a kha statistical techniques mangin chu chwa ni le vek boka chu tiang ang chuanin kan data te hi an lak khom kan lak khom sa khatiang chuan treatment kan pele ani kan ngai khak ta kan khanin a hau tak hle maya ka thut muna tanga khoi mo le kha bu han ron kul han ena han ti mai kha ani lo ti kha lo lang chiang ta Mizoram hun kil khor ber ramri dep te po fangchuok vekin district capital te po han kalkual mai ni lovin teng khana kil khor ber te po fangchuokin zirlai sang ni chuang te zot chuak dapa chu tinga he research hi tho chunia chung da chu kong chi rangin han thlir rang lein teng chuanin report te po siam alonita a kan soita kan khanin project how tak deuh mai ni ti tu na tang ringot po khan kan ria lela ma chon a how tak boka a hlu boka thil chonong takani dan te po mani leti khan zirlai tena an tho du zong an vocational interest riat nan khanin khati research kan ti khan engang man ruwa te le tulan area ang chi kha engang ni kan man han ti kha in lu zui tiang hela matang heng kan lo soi zau nga masain pu moderator chunga lom thu kan soyanga tiang ang ha tak maya research how tak maya han be te soi zau na hun tha tak maya om hi alom om kati a chuan tools kan ti maya tongkam chu question er ti te pon kan soya zo na chi sang om khom te hi tools ti han kan soi thina chu mithiam tena an lo siam sa kha an ready made tools kha kan han mangta a chu kan tools man chu vocational interest record VIR tia atoi zonga an soya kha ni a Dr. SP Kulrestra in sang kha zakwa somruk panga siam ani atin kan man ma hian uluk taka han en ani a kan ram context a hian a relevant rengem ti te en nuwa akim thakop mai ti in kan mangta a he tools a hian vocation ti tongkam hi kan manga na tho chak zong le tho thei zong zon na han man thei chi zani zet mai kha in tlar tur maya chu zirlai te khan an du kha an lo thang ngau me ni a chikim khop maya a kan hriat ngai manglo kheng hian a omani chu zani zet mai kha oma Mizoram kan thongai manglo theng khan mo tin a then te phe chu entiran overseer ti te kha tun ma kan nu le pa te kan pi le pu te nan hriat em no pang ruala chuan soi fia fe ngai to te kha lo omani kha ang te theng kha na oma chu a hmuna kalin hril fen kan chan tir ta veka hlom so ma hian enge ni ain hlom khoma kha zani ruala kha chu sap trong hian in da vek me mizo trong in han soi fia zor tum ta toi the angin pakhat na chuan literary area in tia chu mi huang chunga om ho chu ziak mi te thu phua mi te hla phua mi te mo tin literature kan han ti lam language kan han ti lamakal na du khatiang lamta na ezon thei thila kha in tlar treu me khami huang chunga tina dota scientific area ti hi oma chu a science lam rong kai te po han ti ila hriat thiam dan tur also in doctor kan han ti te engineer scientist mo khatiang ang chi ho kha ain khung khom le a tin executive area ti hi om le chung zinga chuan na tho the sang hei thu nei tu din muna din theina ang ti mai la a ol sam zong chuan magistrate te rural tu chin tu deuh lek deputy commissioner te po ni khatiang khan executive area noi hena om le ta tin commercial ti hi oma hei businessman kan han ti lam hi akok dewani a ol sam zong chuan commercial kan tia chuan enge ni accountant kan han ti ang ti te po sap trong mizo trong anga kan man mai to ni a khatiang te kha chi sang in tlar thladut maya chuan constructive ti hi oma hei hi chu ma ni kut koya in tung nunga ezon theina entir na han pek phea theya chuan art and craft kan han ti mo
mizo chuan nang ta engemaw pai han ta mangte mani kutke din du na te tin mechanic lamte mo kut them thiam na lam mystery te po aleng vek ta ni khatianga khan chuan adot le chuan artistic area ti hi oma hi azau khop maya nakina po kan la soyanga kan du than zinga mi te po aron nia hi lam thiam ni te kan lo cha ka lam thiam zai thiam film star ang chi te hemi acting chi mo khatiang chi kha hemi huang chunga hian hei musician ti te po kha ang chi kha atla le ta veka chuan adota agriculture area ti hi oma hi chu chiang main ka ringa ranvul lampo a huam tel thea thlai chin lo nei mo pangpar chin kut na tho lam chia kut na tho lam te kha khang ang kha aron huam le a tin persuasive area ti hi oma hei po hi mizo tronga an pui handa dan tu har khop me ma se example thade chu ukil te I tin mi te ne theina riau nei translator nge ni tourist guide te po hi heng huang chunga hian om theita ni khang ang ho kha alut le ta tin atober do ta chon social area ti hi oma vacation a hian social kan ti po hian zaule mei khopa social worker kan ti atanga politician thleng hian a huam the ni khotlang le ramta na tha le zung senga hun mang du chi a kha mi pui jing la che chi te mo du mi te mo khatiang lam kha tin household atopera hen oma he hi chu in en kol lam te he home science te kan tia eile in siam in decorate in ngeni ka interior decorate tor kan han ti ang chi te po hi household he chona khung le ta vekani khang kha khatiang chi so ma khan aron in I hlom khom ta chumi chunga chon chi sang darakha an du zong kha an thang khom ta ni ti khan a toy fel zong in kha mi chin kha kan soi fia thei dan ni mai se kan tools man a chu ti khan ngai thatu te tan po na tho chi rang kha ti khan hlom hlom soma anan siam le ta na za ni vel zet kan ti kha khang kha zirlai ten an du zong kha ta tang khan an tho du zong kha an lo thang ta ni ti chuan zirlai tena an tho chak zong an tho du zong hete wa zir chua project how tak de mai ne ya khate wa zir chua kha enge ni atul na niang in tile lok tiang khalai ka mo khalai kha kan changa zo na pui mo deu me ni a zirlai te na tho chak zong le shiat an enge ni an tho tum shiat hi apoi mo hle in ka she china a chan chu tunlai khovela pheichuan no pangte te po hi hanzo tila enge an ni tum ti hanzo thian atam zok chuan ni tum hi an lo nei ve vek maya amaro chu an ni tum akha I ni turin engkong nge an zo don ti akha no pang an la ni miaw wangin enge ni engkong zo tur nge an ni ti kha shelawan om thei ni ta chuanin he vocational interest an tho chak zong an ni tum te kan chiat thei khan chuan zirtir tu le nu le pa te tan po kong dika le an ni tum shwai thleng tur khan khami akha kai shwai na akha kan pe thei don ni in ka sia a entir na pakhat han pe ila tunla ya chuanin doctor te engineer te alolar ma doctor ni tum chuanin science subject 11 le 12 fa te science subject la ka khatiang anga ti chhautura ni ti khan shemaya ni ama ro chu mitam zo kina science subject an la ka awangin no pangtam takina an la ka wangin doctor te engineer ni tum lo te khan science subject an lo lak vengot khan an hun le an tha tam tak kha an choral don ni in sia ta chu wang chuanin khang ang awang te po khanin an ni tum kan sia chian chuan nu le pa le zirtiu tu te hian kong dika kan kai shwai thein rin oma tin chumi ni lo chu han soi zau le ila tunla ya chuanin keini po in kan experience chawin rin oma in sheve nang ni te keini te pon kan amit nge in kan hmuwa entirnan graduate na mulo kan han tiang chi te post graduate degree zo to a PhD degree nei to a na mulo tam takhi an om chewani mizorama hian kan in dai to lutuka khang ang degree man changkai na om si lo entirnan LDC te ani lo po in na he tilaya class 10 pass sina adil thei chin
turanga po MA te ani lo po in BA paswak te tam tak dilan lo om chinta khang ang le khathiam na mulo ti bona atan po ante te atang an vocational interest kan sha chuan I khati lampang hoizong tur in cher chua ka ishwaina in pe ka khatiang anga khang ang te po kha kan ti bo thei don ni in ka sia kal ke man ka lo ngai dana chuan mo kai huina dik kan don theina tan khan le an zir tur ta kan zir chho zel theina mo poimo khom bai khalai khana rem chuan point khat kan lo bel lo kanga hey NEP kan soilar khop me NEP 2020 hi kan te min hong na don via wina langa vocationalization lam hi aron da na te me ma po hi kan ram din muna pa no pang te hi class 10 pass nu le college te ankal nuwa ni tum identify tira in kai ro hi atlai ma to ni tu na chuan high school level atang hian eng kong zonga kal tur nge ti hi nu le pa le zir ti tu te tang rual hian bul kan tran pu yangai to tlat ba ani lo chuan college kan kala tum chiang manglawin kan la oma degree kan ta na tang kai mi lo lak nan kum thum kum li kan seng ani khatiang hun kha awi om to lu tu ka tu nang lai chuan na wang to nen no pangkha ku them thiam mi tak alo ni chuan high school kal lai tang khan khatiang hoi zong kal thei tur te po khan atimi tur chu lo kai hruai to ta ila tuim kal na zo na tak mai khan tuim lawa BSc pass kher kha enge trul na ti demo kha I nu le pa te zirti tu te kan tran ro lang ai ka ti khop me chu khe zirbing na kan kal pui po hian chu at poi mo na hi ron hril chuak se ka ti khop mai ti kha kan bel zau ti khan he research project poi mo zia hi ti khan alo lang chho ta zel ani no pang te an ni turang tak an ni chho theinan tin an ni tum mong lo he te thui tak zir kul lovin an tho chak zong tak alu fu pui na kha poi mo em ani ti te khalo lang ta he research hi abo zuina te that phei chuan no bang te he te then kul lo khan an lu du taka khan an lu thei don ti te khalo lang ching ta zel ani leti khan ador le han kal ta zelila han khel zui deu pocha kom thin khop ma ro chu hun kan nei tlema kan kal san deu zel moyanga district ranga te khanin kan han kal kual ta zirlai te na tho chak zong te khan kan wala khom ta an tho du zong te kha alo nang lo view mai theya nge mun rang mi te po khoi nang deu put mai khalai kha chui le lok teng khalai kha kan chang anga kan zin kwal mala kho chak lam te kho thang lam te chim top te kan han kala karil ruwa om wang chu kan han zil kwal lai po khan he ta kho thang lam to pa akhoming mer pon han soila kho thang lam ka ti mar to pa ni chu Colossi district lama vai reng te kan zu thenga mora vai reng te lama school kan han kala engin ni cha kan te kan han zo chin me pon sipai an ti suwa me eng ti jiang e o kan han te ril ro lo om tamai me chu khulaya sipai mun pui sipai eng kima sipai lal tak sipai lal muthang khatiang hawa khan alo dang lam viau me he ta kho chak lama lo dang lam le a chim lama lo dang lam le a ai zola lo dang lam le a kan be se ai na sai no pang mizo no pang theu hi I a district ang zonga han compare han zir chian chuan an tui zong an ngai ven zong hi lo dang lam riau me chu a detail jok pon nakina atul chuan du le ala soizom theina oma turanga ila khami chin kha a beng war thla khom mai khang tek te po kha ani le ti khanin district rang zirlai te na tho du zong langsar zual chumi district a chun chun thang de ubera an ti thei te kan nei am kalai ka kan finding sa khan detail deuh mai in kan tar lang veka district sang te na no pang te na tho chak zong hi ti hian yani han khai khom ta ila Aizawl district ro po I area zira danglam chu om tho na chungin Aizawl district chunga atam berte Colossi district chunga atam berte na an thlan ang khan kan soimai anga Aizawl district te lunglei sia ha Colossi longtlai le Khozol district ka no pang high school le
higher secondary school zirlai te hianin social area khami akha an thok chak berani khami chunga social area chunga na sang oma kha an thok chak bera a detail kha chuna china khan sartwang te khan in ron soi to kan soi thui to lo mayanga tin champhai le saitwal district ka no pangte hianin literary area chunga na sang kha an thok chak boka an thok chak ber boka Serchip district chunga no pangti hian executive area nuaya na sang kha an thok chak ber boka tin ma mit hi magda umain household area nuaya na sang kha an thok chak ber thunga chu district sang tena an na tho chak ber area zela kha anita a tin an du lo bera hi a enroll khai chale mai boka area pahni hi du lo deu mai hi mizo no pangte a hian an nei ti kha ron lang chwa ka he research cha deu mo o tho chak lo ber kha area kha an nei ani ta chon agriculture area hi i district paruka no pangte hianin an du lo ber an thok du lo ber ani chu mi chu lo ni ta chuan district panga ano pangte hianin constructive area nuaya na sang kha an thok chak lo le ber boka chu enroll khai dawin agriculture le constructive area khami a toy zong chuan han soila kut na tho lampang in sakke mo kha tiang mistri na tiang chi te mo khang ho khami zo no pangte a han a lo tlan na lo hle mei ti kha he research atang hianin a ron lang chuak ani chu beng war thla khom mai khang teng te po kha kan soi tang kha khami po kha khai chip chir deu le ka han lu zui kha cha kom khom ma ma se kan kalsan leng secondary school le higher secondary school la na thodu zong te kha a in ang lo vievem an ti le tai la tin an nu le pa te zir san zong zirin an thodu zong te podang lom theyam kan chang ve lenga kha sai sang an tang in ti khan kan han zir chianga nu le pa te na tho zong te thleng mai khan mo chu an nu le pa te le kha zir san zong hian zia lo nei khop mai ti he zir chian na tang hi chon na langa pakhat na chuan tin an pol san le san lo ti mai la high school no pang ai chuan higher zir to no pang a hian adang lam na chu lo omani hi ti te po mu theina lo oma tin chu ba ka mi pa le me chia po du than chu adang khop mai i ti te kha mu the oma chu tu na po an nu le pa te i le khazir san zong kha kan record veka chu ta chuan the ta middle level primary level chuak lo te tin middle school han rap khenga high school kheng phalo te tin matric khan pass chi lo le matric pass te graduate level te po te khan bi chang khan lo ta khami azira han thiar rana han zir chian khan thil lo lang ta chu nu le pa te ma zir sang de graduate te han nei hian executive area kan ti akha i thu pet tu din huna han din te ro rel tu han ni te kha an lo hoi ani ti hi hei hetia percentage han la mai pe lama statistic han cho po hen aron lang chuak nol maya chu ti nei chon family background kan ti nu le pa te kharom jen lo nei view to no pong te khan ti han nei view tin chu han ngai ro zel pon chung ko ti te po zirna hian ngonga lo nei ni in chunga ti a hian lekha zir thui na chuan in chung ti a te po fa te ria ta po khatiang lam hoi soi ho na te kha lo tam do na ni hi a ti te ngai to na te khamin nei ti ta tin higher secondary le high school ti a khan a pol sang na chu an lunga fing deuh to a power hlut na te I rural tu ni china kan han soyang dewa han khatiang lam hoi han on na thatak powerful tak nei kha an lo chak to a ti kha angai ruat theya kha an ron thang le chat mai executive tiang lam kha chu ti line high school hi a variety via wan du than chu ti rual chuan a ron lang sara chuan artistic lam te lo lang ta ni lam thiam chak te thiam lam pong chi kha zai thiam ni chak te film star ni chak te kha hemi stage a hian he kan zir chian na tang chuan high school level a chuan a ron lang ta chuan
min zot chial ona pakhat kan soi belanga mi pale me chia hi ngai nom deuh findings a om boka chu chu me chia hi chuan rin ang nge in ti teang household lam hin on ta ni mi zo me chia te chuan kan society mil thlapin ti teang chu ti rolin mi pa chuan social kan han ti khotlang le ramta na han in mana contribution han nei ve theina tur ang lam na akha I kan lo on na khop maya mi pui van tlang ta na han kho khamo ami pa le me chia han thiar po khan oi om takhian ron lang ani research ina approve a po hian ti la ya kha atlang puya atoi theang bera han soi the dan chu ni e beng war thak view zel mai khang te po kha ti chuan an tho chak zong hi e adang lam sot ta view mai ni te po hena langa tur ma kha chuan engei tum han ti la IAS doctor engineer hemi kan na lar sai ti mayang kan khiat lar sa hi no po han sam zu du khop maya tu na he chon khang kha chu ala tam em thowa ma se adang hena ron pol ta view ni hena riata chu an du zong khatia lo dang lam te in thak chho han variety le zuri tiang ta view maya hian enge chan ni thayang kalai kha rin soi thei kan nem khalai kha rin thu deuh le ka mai helai hi chu approve na om thei lowa Dr. Danain bel tura ron riat ka ringa ril ro lo lang masa pakhat na chuan ne ke ni po hei kan la upalawa kum som ni liam ta vela chuan enge ni du an te rang takin doctor engineer kan ti ni mase tun lai no pang chu school a te po kan han zot china ani khang li khan lo thang to lo lam thiam ni te youtuber ni te tin film star ni te hei alo lang tatlat mai hi generation in thla ka hian thil dang lam chu omani ti hi chiang reng maya ril ro lo lang ma saber chu social media internet thato media kan ban pha ka om thalu tukhian kan ngai to na le kan ngai san zong hi chu akwai her ni a pu thein ka ria ke chuan kan mi ta kan mu tam ber youtube te hetiang ang kan zir chian na nei na ang age group chu kum som atanga som pasari in karvel te alo ni ta hetiang rol ho chon internet thi kan chatui ber hi ni maya khanga kan mu tam ber zai thiam an lara film star an lara khatiang khan lam thiam te pon lara youtuber khatiang song kha mu nom lam khan lang sa potlat mai entertainment hian min pot na hle a khatiang ngai san na kha ana sa ta hle ni hiti ngai dan chu asiam thei dewin ka sia ru chak zong tum zong kha kan ron pol hle to ni ti kha lo lang ta kan hun akal cha khom maya hun tam kan nei to lawa amor bok na lampong de hle ka tan hemi research atanga rot na emo ma son na om thei tu rang chi toy fel de hle kin in soi le lok teang poi mo hle in ka sia research kan han ti reng hianin achang kai na le kan chhor thei lai lak chwa thiam hi poi mo in ka sia chan chu ha takin research kan tia amai ro chu achang kai na le kan chhor theina kan chhor si lo kha chuanin engma lo mai kha ni do na chu wang chang kha zo na kha achale in ka sia tu na kan research po hi hian findings alo om to ta bu in district shanga no pangte na tho chak zong le an tho du zong kha kan lo she chuak to heng te mang hianin school level a po zirtir tu ten district shang adang lam ang khanin zirtir tu te hian no pangte a vocational guidance te po an lo pe the ni mani classroom a po chu mai ba ka chuan vocational counselor kan han ti school counselor kan han ti ang chi te po hi nei theila chuanin tun a in no pangte kan in kai shwai chale azwal thayang em o ti te churil ruwa chuan na oma tin a department lampang level a po kan zir chiana na atanga kan mu chwa te atang hianin malak na sang hi om thein ka sia skill kan introduce trina big takin higher secondary school te chuanin heng skill kan introduce te po hianin district shanga an tuina zong adang lamang hianin skill kan introduce tura te po hi herrem thei dan te a omem o ti te kha ril ruwa chuan aron langa tin kan research atanga lo lang chiang deuh pakhat chu Mizoram chunga high school le higher secondary school zirlai te hianin agriculture le
constructive area lampang hi an tui loin an on lo hle ti kha lo langa hei ro hi chu I Mizoram kan soi china mithiam zok pen kan sikle sa te kan ro tui don dan te atangin agriculture te achat du na mun le lotlin theina ania kan ramte heng te hi mithiam zok te hian ngun le zwal zoka ngai to cha a malak dan te om them o ti te khachuril ruwa chuan ron lang lekha kun kan nga lawa han lu chilata na thatak tak khatam khop maya he research report hi oluk taka lo zirchian zui te po a thakop maya hei hi nichina atir lama kan soita kan khan sikula high school le higher school kan semvek dona tin district tina samagra shiksha lama te chun ngai ven theite poni bokanga hei hi kan zirtir tu te pon lo bi zui sela kan du khop maya tuna kan han soina enga tang khan zirlai te kai ruyan ngai zia te alo langa zirlai te an zirzo to nuwa an hoi mai lo nan he ta high school atangin om zenei takin tunlai khovela chuanin kai ruai an ngai to ni thiama chi rang ni chak chi rang tho chak chi rang an lo nei ta a khang kha ezona tling tak vek kan ni chung te chu nuam te takan thoa ezon na taran manzui ngei theina turin zirti du ten ti tur poimo tak kan nei ti te po kha alo lang ta a chuwang chuan he research report atang hian enge ni no pong kai hoina tur chung sanga te po akong kan khiat phasel tura ngai tai lengin ngai tu na mangzui chho tai lengin a thome ole khati song kha tun truma hun kan man thei